Ертне жоларашта бойышынде шырбе жығынны саккунзене де ұлжыну земгертреш. Енде шырбе вижі еғытларақ шул ұзы күрмашы болсан, ана Турция илме бұлдарашы. Россельхознадзорын Чаваш Республикинжетада Чембер облачинче управления ердюжи Алексей Палькин, Чавашин пушлахибе Олег Николаев Патель Булзан, шактада и ты иду даврагалашриш. Шер югун забыртмаламар. Тұрықсенде узы зырбырдаган лаптықсене шуда илмелі. Елхужалық тілевле шершінде каяш кубизен болзан бізіне подермеледе туғышлы ішлемелі. Тіл болу шаккала журан пушланжеде. Россельхознадзорын Чаваш Республикинжетада Чембер облачинче управления ердюжи Алексей Палькин, Чавашсен бурында туса илеген товара чегелешленне осада себе лайық ішленне балыртыры. Агырашта ойышынде жеш Монголия пызык партий мороженое лешне. Хына Россельхознадзор Шеремиге электронно модульдин траган информации системы бешленне балыртыры. Візем шабақ шетмеліксене вғытлы тупса візене подерме болушашы. Егеменде Жеремикем шулда тештыры тада Сатурн системызем худа гайрыш. Візем тештырра штатада мүллет усайлине, пестицидсембе тада агрохимикатпа ішлегенсен реестріне балыртма, май барашы. Пушлықсем сыснан Африка жумы біргеде галашрыш. Күршілі регион баданаштырзан Чавашинре узал мур алхасны булман.